si twe twenyine dutanguye gutoza sur le crime de masse. Allemagne nta namwe iyo formule yigeze ikora bariko baratoza les crimes de masse. Muri droit pénal bavuga ati toutes les preuves sont permises et la vraie c'est la reine des preuves. Jeno atakuronda ADN hari uwamwisha avuga ati nguyu nije ndamwisha. Donc il y a des preuves zidakenewe zivugwa n'abagomba kujuragiza, sinon les preuves en matière pénale sont libres. Les témoignages sont des preuves. L'aveu, c'est une preuve. Ntawovuga ngo nimurindire ngo muzane carbone 14. Ce sont des preuves scientifiques. Niburaya zikora ku muntu gusa. Procureur ariko ararondera umuntu. Harimo avuze ngo muri bijya dukora ngo bariko baravuga ngo nta nzigo ihava iva ku bandi. Abarundi rimwe turigwica uruzi. Niyo mbara ya mbere rero tutegerezwa kuvamo. Hamwe cyera ubuti kirera ikirabura ubuti kirirabura. Abagenda binyegeje mu bwoko akakuramutsa kandi neza arabara no gusomana bagasomana ariko usanga ari kumwe kwa Yesu nande niyo bababwiye ati banza bukire hanyuma uce ushobora no gufasha uwundi cyangwa uwundi aze kugufasha ukire kugira ngo uri kuraronka birya uri kurabone ibyabaye ubibona nk'ibyabaye. Ibi bintu tubashikirije ntibibasambure ahubwo nibibubake. Nibahe kwiyumvira igihugu cyacu iyo cyavuye, kibahe gutegera iyo n'ubuteguro iyo kiriko kiraja. Ibi tubyangiritse akarorero kabi bene wacu batweretse mwabibonye ko mu mashure hari abanyeshuri batanze bene wabo, hari abanyeshuri bafashe nabi bene wabo. Ibi bintu ntibize bibi wanyu, ibi mu binegure. Hanyuma nk'abavuka gihugu, iki gihugu tumenye ibyadukomerekeje, tumenye ibyacishe, twige kubitorera inyishu umuti turi kumwe kugira ngo twubake igihugu kiri mu mahoro, tubane nk'abarundi ntitubane nk'abahutu n'abatutsi cyane cyane. Icyo nicyo gikomeye. Ibyo badushikirije byari bikenewe. Ego baje kuvuga ndakuze kuko ajya batoza bayagize ku gihe uvuga kijya gihe bafashe je nari nkuze ko nari mfise imyaka 6 bako nari nkuze gose. Urumva rero hanyuma rero ariko nasanze hari bimwe ntanize. Rero birakeneye ko umuntu amenya ukuri kugira ngo yifatemo ukuri. Ukuri ni ukuvuga wifatamo neza kugira ngo ntutwagwe n'ibyo ari byo byose byahitanye abantu bagakora inabi mbiguhitane, ariko kugira ngo umenye neza uko wifata, uko intumbero no guharirana kugira ngo tubandanye urugendo. Ibyo ni bisanzwe, ariko no kwiga birimo ko twebwe tugeje kwiga no kwigisha no kugira nyine ubushakashatsi